Kwa masietwa ni Father Stephen Kaumbulu, muthembi wa Diocese ya Masako, ngithukuma parish wa Muthetheni. Mwithukisya wa AthianiFM, nenguthocha nikana tumutaie Ngai kwa kuvoya vamwe muthenyani uu munene. Inywe nthi yonthe mwini imwe iwathi mweu, inywonthe mutaie na kumukumya yumwe vambe wake kanisani yake ntheu. Kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu mumo wa mwei waitu Yesu Kristo na wendo wa Ngai na mwamba wa beba mutheu ni siithiwe nenyu inywonthe na siithiawe naku. Thenyani wa umonthi tumuvoye Ngai na nikana aathime mawia maitu ala tutethasya kila muthenya. Ana aia nikana twithiwe twi ailu kumumesya Ngai nthembo nene tumbule mathavu maitu. Ni kumbulela Ngai mwene utonyi wonthe ona inywa na aia makwa nundu nimititie muno kwa kwisilia kunena kana kwika maundu mathuku ona kutia maundu ala naendi nkwika. Nenguvitesye muno kondo wau nengwiswa malia mutheumbike na mavinda onthe ona inywa laika na atheu onthe ona inywa na aia makwa muvoye nyukwa mwe Ngai mwene utonyi wonthe atwiwietei atuvete thavu situ na aitongoesya thayuni utathela utikeu. Tuvoye. We Ngai mwene utonyi wonthe na watina tene tongoesya meko maitu onthe nikana methiwe maikwendeesya kwondwa ngrasya ila twaetewe ni mwana waku mwendwa tutonyethie kwika maundu maseo na kuvika thayuni utathela. Twivoya au kwondola Yesu Kristo mwiai waitu utikeu. Isomo yambe uvokuma ivukuni ya Mwathani Zefania kilungu cha keli muthia wa gatatu na ingi kilungu cha gatatu muthia wa 12 kuvika wa 13. Mantha imwe Ngai inywe andu au yulu wa nthi inywe ala mwati ya miao yake mantha yulungalu mantha yu nikutonyeka mukabithwa muthenyani wa uthatu wa mwi Ngai. Ngatialia kati wenyu andu ala au na menyivitie namo makamantha wivitho kwa kwanye mwi Ngai. Utialio wa andu ma Israeli ndukeka mavitio na maika akengana maika nena ndeto ona imwe ya uvungu makaisa na kukoma na vai mundu ukatuma makia ndeto ya Ngai. Tumutongie Ngai muvea. Savule ya umunthi ni savule ya na yimwe 45 muthia wa monza kuvika wa 10 tukasungia ni athime ala mena ucha wa ngoo nundu usumbe waitu ni wo. Ni athime ala mena ucha wa ngoo nundu usumbe waitu ni wo. Tukaina atao ni athime ala mena ucha wa ngoo nundu usumbe waitu ni wo. Ni athime ala mena ucha wa ngoo nundu usumbe waitu ni wo. Mwiai mwene uwo kwa tene na tene ni mulungalu kwa la meunyamawa niwe umavuna syala menanza ula umavasya ovwa ni
athime ala mena ucha wango nundu sumbi wa ituniwo mwiyaini wewe ni thasya inalindande ule umanene vasya ala anyivye mwiyaino suvia waeni niwe utethasya ndiwa nasya yo niathime ala mena ucha wango nundu sumbi wa ituniwo mwiyaini wendete ala walungalu indini wanangazi asyala hathuku mwiyai akasumbika tene na tene ngai wa Sayoni kumanzya wa kuvikanzya wa niathime ala mena ucha wango nundu sumbi wa ituniwo. Somo ya keli ni uvoku muvalwani wambe wa muthivolo kwa Kolintho ni a Kolintho kilungu chambe swami ongweli na thanthatu kuvika muswami ongwe tatu nemwe mbaitu kwa suania yundu mwailie ngai aimwita tia ingi menyu maiyo ikwianana na wi wa nthi ino ona tia ingi menyu maina ukumu kana masietwe misini yenguma indi ngai anyuvie ala moneka kunthi kwithiwa atumanu ni kana asonotie alaoi na anyuva ala moneka matena utonyi ni kana asonotie ala mena utonyi ngai anyuvie kila kitanenga wenda ya kunthi na kivuthi yawa na choneka kite kindu ni kana atwigithie sia mana siendu ila sioneka si sia vata kiau ni kana vaikethiwe mundu utonya kwikathi ya mbe wa ngai ni kuondu wa ngai inywe mwinthini wa Kristo Yesu ula ngai umutwikithitie ui witu ula ulungalu witu utheu witu na utangio witu kwa uo tondu maandiko matheu mailie ula ukwenda kwikathia niye kathie thini wa muyai ndeto ya ngai tumutungie ngai muvea ngama ikondu ovo musio. Hallelujah, 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 hallelujah. Nena muyai nundu muthukumi waku nukwiwa niwe wina ndeto cia thayu tathela. Hallelujah, 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 Mwai neethe nenyu naethe naku wende ovo musio wa mwe witu Yesu Kristo otondu andikitwe ni mutheu Mathayo ukunyo ni kwaku we mwiai ni Mathayo kilungu cha katano muthia wa mbe kuvika wa 12 utabania wa Yesu kiimani ila Yesu wonie makomano asuma andu aingi muno ni wambatie kiimani ulu na ekala nthivo amanyiwa make ni maendie mekala bakuvi nake na ambia kumamanyisya ayasya ni athime ala mena ucha wa kibeba nondu usumbe wa ituniwo ni athime ala mena kiyo nondu ngai akamakia kisya ni athime alau nondu makakwata kila ngai wathanite ni athime ala mekwenda muno kwika ula wailu nondu ngai akamatonyethia kwika uu ni athime ala mewia andu ala angitei nondu ngai akamewia atei ni athime ala atheungo nondu makamwona ngai ni athime
ala maetae muguo kati wa andu nundu Ngai akameta ciana ciake. Ni athime ala mathinagua nundu wa kwika ula wailu nundu usumbe wa itu ni wo. Mwiathime inywe ila andu meumaumanga na kumuthinia na kumwilila ndeto nthuku cia kila muthemba kwa undu wa kwithiwa mwiatii makwa. Tanai na kwigua muyo nundu ni mwiewe itubi enene muno itune. Uu noguo athani ala maikwa mbee wenyu mathiniwe ni andu. Kuvoo museo wa mwiai. Ngatho kwaku Kristo. Ni athime ala athungo nundu makamwona Ngai. Mwethukisya mwendwa masomo maitu meelesya kielelo kitu cha utanu wa tene na tene na kuolota mikalo na mikile ila yaile ni kana tuwikie wendi usu nitutagua yulu wa mwikalo uwanene na wa Yesu Kristo ulao kutwelekelia mwikaloni ula mwati wake wailite kwithiwa naguo. Nitukwigwa imanyo ila syavata kwa mwiai na otausi avata chaloni kitu. Thini wa isomo yambe Mwathani Zefania ula wathania Yerusalemu ibinda ila aingi ma musyosu matai na mwikio na mai alusani nukuweta yulu wa muthenya usililo wa mwiai Ngai. Muthenya usu Ngai akamina onthe ala mathaitha migwana no na ala mateka kwenda kwake. Indi ni bakethi wa utialo wasu athuku ula umantha ulungalu na uu naguo nukavithwa muthenyani wa uthatu wa mwiai Ngai. Zefania na Yesu menenia utialo usu wa ithia inini ya ala alungalu maikati nzia ya ung'endu kana moto nyima nthi ino indi mamanthe ulungalu winyivyo matekwika mavitio kana kukengana indi methiwe na woni wa ulungalu tei na kumantha muguo. Itumile ila syithiwa cia musukumia mutheu Paulo amanilikania Kristo ma Kolintho yulu wa winyivyo uthukumine. Mbee Kolintho wai musi wa Kingiliki ala uwi wa nthino na utuika wa yulu maunduni wa kathia wa muno keli ya Kristo maku mai na inengo cia kuvosya kwathana na kunena na ithyomo. Paulo ni wa mataiye matumia inengo isu ciumite kwa Ngai kuondwa useo wa andu na ti kwika thia moene na mabundisya kila chavata kwa andu ma nthino ticho chavata kwa Yesu ula Ngai umutwikithitie uwi witu ulungalu witu utheu witu na utangio witu. Kwa hiyo la ukwenda kwika thia niye kathie nthini wa mwiai. Ubone musio wa umuthi nitukwigua kana Ngai no matuba onthe ala mathini au yani wake kana mathina nundu wake. Utanu wa woneka nthini wa ala athime ala Yesu kuweta ni mausenyo twikia nthini wa ngathio cia kimwene. Yesu athima ucha wa kiveva tumantha mautanu ma nthino. Yesu athima cheva nitwona uthaio wala alungalu. Yesu athima au nitwendete liwe sangu na cha unywaki ulaucha. Yesu athima ala menanza na wauni wa kwika ulungalu. Yesu emathuthia ethukisya make mamanthe utanuo na kuyaniwa kwa mabata mo bala vengai. Athini athukumi ma miondani na asima mabisa ni mathinagua na kubinyiwa muno ndwani cia Palestina. Aingi mo mayai na utonyi wa kisiasa. Athui na anene manthi ni mo mai ene itheka na makwatene na alomi alamai amene ni mo maungamie mithaithile ikaluni na ni mo maaliula miao. Nivo Yesu amatavisie ala athime nao maikese kulanilua. Kila wathimo ni gisisio cha thayu wa mundu kwa nzia yikivathukanio. Kwithiwa na ucha wa kiveva ni nzia ya kwithiwa na wathimo na utanu. Yesu nde ukathia kimanyio cha ucha indi ekathia kimanyio cha mwikio na muno mwikio na mwiki vala vengai nundu ni wa wivitho witu. Tuyathime ila twina vata na Ngai na kwika kwenda kwake kila muthenya. Twina ucha wango ila twatavia Ngai mivango ya itu twamukulia utethio twete kila mavitio maitu twethi wana cheva tuimelila twetia wekeo na twathana kulea kwika thabu ingi na kwivetangana na miisio ya mathabu. Ni athime alau mesumbikite na makasumbikiwa ni Ngai. Uu ni utonyi wa kuthatia ala maile
iulu wa kila chaile ibinda ila yaile kiwango kila chaile ta Mose. Uwaguo ni kukitia ulungalu kwa muguo pate kithoko kana kukuthuka kulasimithia ta Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. na Nelson Mandela. Lenin ulawa imosumbi wa Russia ekitandani atena akua aisye keka na ina ke 10 mailie Mutheu Francis wa Assisi nethe wanaungamisie ithoko cia Bolshevik. Ulungalu ni kwika wendi wa Ngai. Nzana wao ni wa ulungalu ni wendi wa kunenga kila mundu ugo wake. Mwathi mwalangi ni maitina wa kikuo. Tei ni wendo wona naua ti undu wa maundu kwa nthi indi nundu wa kwenda kutethia. Tei ni kwikwatania na alangi mathinani mo, yaani kutembea na iatu cio watondu Yesu wekie kwa kukwengela nyoni. Tuitonya kwithiwa na utanyu ethi watu ya seleke utheu wa ngoni ulungalu umelu na ukelemu wa thayu. Ona kau Yesu no we wa mona Ngai yu ala theu ngoma ka mona Ngai baanthi nondo andu ni alangi ala maetae muguo ni ala maekeana makolwa na kwou makaete wiwanithio anduni ala mathina gwa nondo wa kwika ula wa ilu makane wa usumbe wa itu tuikakie kunyama nondo wa uwe na ulungalu tumesie na tuithukumia itubi itu zianile munyanya wa zia ya thayu na nzia ya kikuo tunyuve na uwe andu aingi mesi utanu uetawe ni mali nguma wanake kana uima wa mwi mondo no kananisya undu waguo kwangelekani Aristotle musomi wa Kiingiliki Asia aume memayo maingi kuyaka aina akaeli na ndaa matala mayo akamanya uguo otau Asia ibia ya kilo 10 ibalukana mituki mala 10 kute ya kilo kimwe. Galileo Galilei ulawa kanani Asia uneni wake muthenya umwe ni walisile munyolo wa Pisa echa mavia eli na ethia Aristotle ni wabititie ubo wa Yesu ni wewi na tingana niyo andu aingi mona Galileo ata ile kukananisya woni wa Aristotle inde jela wonanisie uguo andu ni masengie muno ona itu no tukananiasya maundu na itina tukethia tubititie vyo mwathi mala twegwa umonthi ni utusenya muno inde tumanye Yesu amanyiasya na kwika kila wa manyiasya tuboye mwya Ngai na nikana atunenge ulumu wa kumantha mawathimo ala maguo. Mboya ya witikilo wa atume nengwetikila Ngai esa mwene utonyi wonthe mombi waitu na nthi nake Yesu Kristo mwana wake umwe wa itu ulowosie mwikwa chama cha Roho Mutheu asione Bikira Maria athino kwa Ponzo Pilati amongela nyone akwa athikwa athea uimone athayoka muthenya wa gatatu mwaka kwaku ambata itune nivo ikalako kome kwa Ngai esa mwene utonyi wonthe nivo kumusila ala metha na alaku ningwetikila Roho Mutheu kanisa Katoliki ntheu utethania wa theu ubete wa mathabu usiucho amwe na thayu wa tene na tene utwikio tulikana tusya Yesu asya voya ina mukanengwa vingo sya ina mukavingwiwa tuvoye mwai usiwanetei tususia na muma na tei waku na uitutethia nikana tumonyetei na mumo ala mevakuve na itu mwai utwewe mwai utwithukisye tuboye kondu wa mugo ekasa Ngai waitu ni tukathe na kutungia mpya ni kwitha ni wailite taiwa na nene bamuno wikuye ulu itune indi tuyuboya mugo kuma misini yaitu ukatutongoesya Ngai waitu ni no katwike nesa ona makanisa ni maitu ona serikali ni yaitu ndo katongoesya ukatunenge mugo lauma kwaku mwe yutwiwe mwe yutwithukisye tumukulia mwaitu aitu Bikira Maria na nikana boye bamwe na itu ngethi Maria usie gracia mwe yenaku we mwathime kwa kaonde na Yesu sia wewe akuni mwathime Maria muthenya wa Ngai utuboye ithia bitania
yuna ivinda ya kwe kwitu utwike we mwiai osanayanisya mboya situ kuondola Yesu Kristo mwiai waitu utwike mwiai asyanya ni cheni cha nthi ula ungatiia ndakaendela kivindune akakwata cheni cha thayu tuvoye. Ngai mwene utonyi wonthe ni tukuvoya ututethie kwa gracia yaku twithiwe na thayu wauo ula withaua kwa kinengo cha mwi na nthakame yaku ila tuosaa matuku onthe na utanu twivoya au kuondola Yesu Kristo mwiai waitu utwike mwiai ni ethe nenyu na ethe naku Ngai mwene utonyi wonthe amwathime na kumusuvia kwa sitwa ya asa na ya mwana na ya beba mutheu utwike tuthi na muge tumuthukume Ngai uthaithi witu ni wathela tumutungie Ngai muve